Pet kerukamnya bike jong ini ikong. You lead the way. Oh, em selada kaca nya bike deh. Oh my god, bro. Pet dah. Ani. Pet kejing ipang gini ka scenery sini. Beautiful. Ani wow. Bistat ala. Ngapa jupoi? Ya. Ini ikong di atas dikar ini kita Okey, pedang sobah PC barakot sya kane ka YouTube channel ke jong ka YouTube channel ka bang shit post ya ki ride related videos te menta ka sngi kedai ka sngi ka ba ngasu le yai kai kom tu ngai kenduk ki parlok le yai kai be ki parlok ka baik te indan ni kong i banya nya baik lang mat ngam ta sngi ringkat bat i parlok ring tai kong te mas penitu ipi ndelaya kenduk bagi kong jungi de itai kong ri banyak baik de ngila yakut banginnya syue yak kai pangat bam le air pangat de yakut ban le chati chapo tanya chati sharum jung ni grim siai mtep ha kanu karukam karai jungi kalong tang ba ngi kham pa yakut ra jungi sang yakut ban le kai chati chapo mairang sait tang ba ka beneng gumni pat te bun melaya artatin menlen tengi yalit nak sini sejan kenang ba la kapor kalau aslam hi entah la laitam dengan abi gitu siang ti hapo junction jaga isirwat dinantai ngi siakut ngi lek kumno ngi right kumno bangin chan no kila poin apa poin itu sia mentang ladan hani hapo isirwat okey ngompain gini ne kila ada poi. Kemana? Ni saya tanya you. Ha? Kadan we jaka? Okay. Ta you lead the way? Ha? Cakmat jongka? Ngambil sobha. Cakmat Umir. Oh, biang. No worries. Ka vlog kayak cat-cat mah. Ka vlog kayak cat-cat mah. So ni di Mewan and this is Ems ni di Kong Yems ya dengan tempat la re ban introduce bhai pisia ya kini sia argun nama ba mantang yo bangnya ya bechwa indela yo I stopping area stopping zone ngan sa pen ya itu pisia so menta ke bang ngilaya yakut nya right chakmat jong ka Umir te khiabun bha pisia le ya kai panga de kum tu tengi ru menta ka singi. We are one of the people who are riding to, get some fresh air. I hope this ride is going to be peaceful. Kan pen sunat kan pen palai ya ka man sim ya ka jabiang ma. Ngan ai lat ban be pas I Ems I Kong I Bangong. They let her ride in front. Yeah. Nice you. Oh, Juti. Thank you. Okay. Keep boots. Thank you. They are your size. So ngadang shio ya kene ka boots pre-owned kade wandan we kena so kwa penan kam show ini ka boots tengah thiet nak manga. They all them they're riding fast, bro. Aku abang ni pisia mah from the back side. Pet kerukamnya bike jong ini ikong. She doesn't even look like a kong while riding, man. I mean the figure it is, but then kerukamnya lalong pernah haduk kata-kata bah you wouldn't even notice until you look closely pisa itu. But they can tell. Menta Ems itip ya ka jaka. She knows the spot. Itip ya ka jaka bangnya ya kai te. Hopefully the place is gonna amaze me. It's gonna amaze you as well. Oh shit. Tap petrol semua. Tap petrol. Alai spark mah bhai. Yes. Let's go. Yeah, petrol lah dah tap. Mensang in your right. Tension free bhai. Chalo. Ha.
Ha. Thế chân nó. Thế là đi bên ra phía em ta có barista machine mấy. Barista machine mấy. Ya, am lele ya. Siapa ni sih? You lead the way ya. You lead the way. So, okay, let's cruise. Ai đi guide dan sedian. Di bawah dan sedian. Kong baik dan sekhmat. Cocktail dan apa deng. Ay. Damn, bro. Oh, gay. I can tell, bro, that girl is riding fast, bro. I mean, she's got fast pace. Damn. Ni skun tay mình xem nhạ vậy. Cái đi kadang đi ka first ride in a while. Hadin kan do show kan kadang day ka first ride ka jong kiwi kim dade ki ride ki visually sangam tu hajan tuk tak te kanir kadang day hajan hi wala kata but it really feels like a ride path namar ba. Raslam momju you know, one ride proper kum ni. So ngilapay kani ka lapoy at tadi sto siya umir kelas dang nang ni iman. Yeah. Ani wow. Senyam hi surak sini dah. Malum malah. Ni relax no menta. Dah ka basma yang kata kala air bakawang hadur. Zayam. Woohoo! Look at that downhill speed, bro. 78 and above. Damn, mate, I am holding brakes, bro. Jai. It might be slippery here. That's why buffin nang engine braking is really important. Hang tu when heavy brake tang tak lalaban slip. Te kamot ba itikong ila pro itikong. Oh, ni guy la kwa ni guy na dian tang ba. Ngam tere pan hair because damn, bro. Oh, em selada ka cha nya bike te. Damn. She really good, bro. Oh, ye, mentah kan ni ia kajing internet jong kan ia ka surak. Oh, damn, bro. Oh my god, bro. But dah. Ni dia. I was appreciating nature. Oh, lawayo banyak dia. Damn. Really, man. It's really pretty. I like the landscape here. Oh, I think she might be referring to that hill. This hill. Oh, there. Uni hindi jikisha dan jaka babas. Station lu amtip nang danam dan. Mate bat break back because I'm scared, bro. Beri keras kawan siam kata-kata. Bangam junya baik tajai matrai bandong ban nyaha kata karkom. Damn, bro, it feels really kadang tu dik. Abang surang. Zaya. Ani wow, bending. Wala kan. Oh my god, bro. Baby ke jing ibang kena ka scenery sini. Ani. Beautiful. La asu eaten not. Thanda begini ki mau basau. Kini gilong. Kini ki bapa barang sedap ot. Damn. Hana. Gila ya, một dáng nữa không nè. Mọi cái bớt lên tag em. Hả? Ya, guys, come on. Yeah, come on. Damn, bro. Ya. Ya, tip top. Di sini kan kata ka sakaway part ka surok. Oh, kani position nif ngan predictnya. Kani ka position ati siya nif trash. Tu badan ka tu ka 24/7 ayura ka tu. Ngam tip kala bandai kajing pek ka tu mo ni
ngam YouTube bakal long hadu kat ni kaja. Oh, dan dead end fibra. There's a dead end fibra. Oh. Pinang ma. Hang ni te kumna kila dan kini Ibrahim ni one kaya kali. Weh. Meter? Oh, indicator. Oh. Ulat mantan ni. Ulat mantan ni. Phi lạ bom lại kata ke baik. Benar baik ni. Hala, gai lama sangar le. Ta gai sisa. Start ala. Gai ngapai nga average speed ni 78 80 begitu ta baik. Oh, dah lapor isu ni tu oi kum tahi. Oh, ni. Ngapa jumpa hilang asnya? Dah supli tu kini bersurang. Ta. Sekarang orang hawai gabasa barang semai am. Kamera masih syuting gini dia man lagi gini ngalap suki be. Biang kan. Ngaruh dah kan ni di gravel kan sana surang smith lah. Ngalong be oi ngalong. Ki best tayar dia pada daily on all trail terrain am. A few moments later. So ngila yami na nato ka jaka mantan siya yang ka sandor te kidur ki po si ke blog ha Instagram lo blog te saya follow yang Instagram, but maybe ka link jong kiti sia bro alngot dah ke description box si dah to ka jaka kata te ngalai sa we lu ma ha ban khun niam kai biang ni am katnya biang tak biang baik chal baik. So ini kita jaga iba syuyo yang pangat hangnya and see MT15 X-Pulse Deep 250. Pais ni. So ni di Miwan. Ini kan nak kenduk mentah ke sini. Kisah mana bro? Basah. Kalau jajai. Bas mau teng. M ke bas kan. And this is M's. Ini kita kong, actress, baker, multi talented. Kita ada sama actress nang tak kita baker. Barista sila Malam-malam. Nang ta. By the way, barista kedai kita bas specialize in making coffee kita katuka coffee machine ni. Kita balik pipat raw kita menjual set barista. Gitu kan. Okay. So she's very talented. Sekali ada which is not in my. Oh, she's a rider. Wow, rides here, man. She rides bike and she's I've known her for quite some times. Mentah she ride lang off camera. Dan mentah kasi pada first time but I'm making a vlog and idan lang bat nga and then we were riding together. Yes. Ini di ride di bered di jungi. Dedap nang ni ngisya hang ni ngisya shandur biang. And dedap nang ni pada ngin saya di chongka no sha we Jakarta dengan ikut sunan ka vlog hang ni. See you guys on the next video. Bye bye, peace out, signing off, Cocktail Rides.